Dia kena main ke sini juga baju nak sejuk untuk orangnya. Main ke sini juga. Berpada ke sini juga lukat saya pun. Tengku apa berpada? Karena berpada je Pak Nur Muhammad. Tengku kalau mau main hana tahu betul juga mau tahu hana kena berah tu. Banyak kalah. Necok iro na ju ne betul nanti. Hana doa tengku Rabbana na baca. Necok juga pada nama mak dalam jupi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca melapan go be berah tak habis. Maka hana raya nama suruh hana dia buang. Anda necok juga pada ne play dah baru ngalincu. Dia ke mu phom tak jupo yo. Hana necok yang tepung tawar yang nak iya. Nama ju Rabbana lah. Yang nak mesti progres. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang doa ubodah kan. Doa keselamatan dunia akhirat kan. Tacok yang tupung tawar yang dalam talawut sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talawut. Kalian tacok belukat Rabbana lo. Kalian tacok belukat tapi dah baru ngelintu dah pajuh baju tapong. Leh bersejuk tempoh jarak ibu dah keluarga kai keluarga mamblap. Wai joh. Wai joh. Leh krek Rabbana wai joh. Tengok kaya udah makanya. Cuba nak bersejuk dah Honda dong kagot tu. Parom kau baca Rabbana mandu. Karena soyuyu kamu beban badah baru jabat tengku. Pudah takkan tak tamak berpada persejuk orang. Selawat umi karena berpada je Pak Nur Muhammad. Umi selawat melihaga sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh. Tengku bak tupung tawar bak ianya mudahkeun. Allahumma andil rahmata wa salamata wal barakata wal afiyata alaina. Allahumma askina ghaisan mughisan hani'an mari'an sahan amman adakan dabakan mujallilan daiman ila yaumiddin salamun qawlan min rabbir rahim. Bersejuk apa? Betul bersejuk orang haji. Allahumma hajjahu hajja mabrura wa sa'yahu sa'yalan tabura wa tijaratahu tijaratan lan tabura wa ibadatahu ibadatan maqbula. Baik bersejuk jemaah haji. Kadang-kadang bersejuk orang hamil mau baca doa haji. Allahumma hajjahu hajja mabrura. Rupanya yang kena bersejuk nak ajak buat mi lu hamil lu. Baik mau balik doa video. Tunggu bak melukat pada baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bak melukat. Tunggu bubak dah boh dia persejuk. Boh bak pinang. Bak pinang halau. Baik bak pinang raya tahu nak but. Tabiat bak pinang wada jiput angin tiga han patah. Lagi bak pinang han patah diput angin tiga menanbek goyang wada duk langgam punggok. Wada duk langgam punggok le makawin difitnah dicaci dihina. Tapi darah baru nyan hana goyang lagi bak pinang. Tu nang ikut mana kau puai ikut. Kau dan darah baru. Ya nak kau puai. Darah baru dia kengkeng noi wala kau nyai dia ngadu. Nak puai long deh long. Apa dua long nyo di mana taring nyo. Kau mana puai kengkeng long. Ibu kah long kau kau pijut. Ibu kah tak batu rubah ibu kah. Nak puai long. Berarti darah baru hantong kenang bak pinang. Tengku pulang tak boh naleng sambu naleng mutumpuk. Naleng sambo mo tumpuk sabah kung ujen lagi nyan sabi. Ada tanya mu belum ilmu tapi bak naleng hanai pegah tapu. Kok berat sabar naleng nyan. Kahana urang dia belum ilmu gak boleh peluk naleng. Oh, BMM bak ogok weh. Karena kan sabah. Lagi naleng sambo nyo sabah benan bu sabah urang kenang posiju. Pulang pegah jo dapu mandum. Tengku kepo bak bumong imata Siti Hawa. Wadah Siti Hawa ge petelam donya ge klik. Wadah ge klik tijah imata je ke bak bumong. Maka uri nang galak ke bumong terus bak lebu janda bolong. Aguhum ni dah. Pulang pu bolong. Anak gebuh bak panah, tabiat bak panah bagah patah. Anak gebuh. Gebuh meh, betan lagi meh lagi ya.
tabiatmu tetap lang gunung gempangmu hana tromitun gunung dayung ipalang gunung gempang tetap hana jak tahu lagi mu tetap hana kuat jak maka ji tahu hana jak mu malamnya hana terus gunung nah beut lang kampung beut pe hana jak tadi yang pian nak jak beut agemu tapi beuna teu punyan kon mu London tapi midati masa apa bodaan hana jak. Yang kedua tabiat meh galak gop lagi meh galak gop menan bergalak gop holeja ku senang hati gop holeja senyum piron be atu mandung-mandung senyum sabi-sabi nang kedua senyum ke suami sendiri be tru om geng ku katanya mung geng ku dah bilang rut dia pas senyum sedekah senyum sedekah tapi hanya ke mandung-mandung Beta tak merupuk tapi dia punya kamar sedekah ini senyum ke orang yang hana jid menikah ke sabi-sabi inom menyongan orang agam yang sah nikah perasaan agak sombong-sombong lah pokoknya jual mahal lah mesti orang agam menanya sah nikah menepuk dan gede pernah blok kak? Pernah sabun gak ada sabun pernah blok kak? Ada sabun kongkon buat gak usah ada lagi yang dapat kau orang sah nikah katanya hanya berdesah-desah berdayung-dayung mana makanya boh ubah mana bak bungong boh meng pulang boh bak lebu orang kesini juk lepi ya lagi bak kesini juk lepi benan berlepi holai jak maka ji urung kok lepi yang pernah suum ijo ila kau kuat ke kadang-kadang lepi hanai suum Tapi tang kuah pek tu dah, ni uyun tang kabau. Lepi hanai tu. Sampai 2 urut tu lako kali dong ke dilihat bak pintih hanai pitim peti hanai dagun-dagun. Lepi yang gongkot hanai dagun. Lepi. Pelam. Lebu tetap lai haidam. Lagi lebu hanai dengki menan hana dendam lah mati. Ya kan? Gebuh le ulama buh mandum na hikmah tabiat yang gak gebuh bak